Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana. We tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu Utulai na o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, mo takau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e tuko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Ko kori ke hufanga mua I he talamalo e whanua mga hi talawhatapu kutobe, whatapua. A te peme hen ke ata mua e whainga maari e koe ni o e FFN ke whakahoko ata he mo polokalama koe. Whatu whanua o ki he weekend.
o ku whainga maari e minista ke ma kau whatahatu I hono whahoko koia, o tau polokalama koia ki he whiawhini, pia ko ate taitai le rei, mo e taitai loto mawhana ke tingi mo tolu kotoa pe, lava ke mo mamata mai ki he tau polokalama I he whiawhini, mo kau mai mo ke maua, I he kamata anga koe tau polokalama ko ate taitai le rei, mo taitai loto whiawhia, ki a tiki mo tolu whoki I he whiawhini. I he whiawhini whoko whiawhia ke taitai le rei, e minista Paulo a piven piukala ki he polokalama koe ahoni, pimen malo tau mau e ahoni, pia malo mo e ngawe lahi pe mei tongana, o ku whewheha ke ngā we, pia mo e uilo peko wike mamafa apitoeni, mo wike lahi, a hono ngā we, ko I ngā koe National Summit koe na mo whahoko I he wikeni, me he tūsi te o au ka ane e fiafi, ko tu koe fuu taimi lahi apitoia, te wakai o si mau mamata atu ke ngahi lere koe ngahi polokalama, pa mau mawahe madolo, o whai mau ngahi ngāwa keke, mau whoki mai, kei lere pe polokalama, mo kei mea mai bei loto polokalama ai, lama ke mau wakai ati kai ko ilo ku fu ngawe lahi ia na e whahoko, ka ku mau whewhe hake, pe a whewhe hake mo tau ngawe kwhai tongana. Malo bicholo e pa malo e mau whenga maari. Ko ia, kore te pike u whanga te pewhata. Ono mo niuku. Where mo whawhoi ngahi mea ke whai. Koi. Pau. Inga pike whakakakato pe mea malawa. Mo te kape. Lahe apita ngahi mena he mau he kakai. Nau whitu taki mai ka koe fu wike whi moi kinai. Ke nau ngahi mea whawhoi tui peka. Lava tu pe o tere ki te ngahi mea. Toka ngai a te kau ngā we mo ofisi ko. Ka koe hākani. Koe kore pike ke kakai koe ia ke nau whamanato mai pe. Koe ke uinga e kai response atu pe koe tai whahamea ke nau ngai whie mau. O pe koe ke ka fulahi pe nau. Fulahi pe ngā oe e bau te lahi pe mo ngai. He amo kaki ola kakai mo se. Ngai whie mau. Ka ku whinga peke e amo ka toa pe bo hape me lava. Nau tok fok me ona alfa ki famasino e. La pulupa. Turi mai he kulahi pe mo ho ha mai mo mai. Ka ke taki mai pe solo i ta polokala mai. Lahi au pite u mea nei kala ngai he weekend ngai mena e hoko. Ta taki mai pe ngai mea o oku he whakaukau mai loto e. Ai kakai mo media ngai hon ke kireri whai te ngai mea mo tau unu pe. Tau lalaka pe. Mahina o pito, ai whatara noa kuia, pimen koe, ko tui ko hange koe ko ku, na aku ki kamata whahoko atu, ai talfuke whakaukau i koe ni ke whakahoko, ai whakataha whakafonua koe ni, o sio ke ngahi palani mga whakalakalaka o ku i he tau he hongo fulu koe ni ka hoko mai ke whakatara noa ke ai pe me kakai whanua. Naka ke fu ilo i pe anga whe, ai tu koe oe whataha koe ni o mana ke whai. Mea ki mau tolu ia mau mama o atu koe ni me ngahi whanua muri, koe ke mau hi tongana ke mau sio ke ngahi ngā ue ku whai, i he ke whakahoko a ke whataha. Ka he taimina e kamata e whataha o se ahoraki a hono ua. O ku mahino o pito he wakai atu ki ai, ai whiwhia kakai pia, tato whito ngahi whi tu ke heke. Koe tahe ngai mea nā ku whawhawh ai i whataha. Koe lava ke o mai ai kakai, o kai ke nofo holope he kau specialist he kakai, a kolere bia kunau nofo he ngahi, tāmua he ngahi whetu specialized he ngahi malai ke hekehe. Kana e ome ngahi re ome ngahi whetu ke heke, o au ke kau business me whangi klupu community. Ha o nau kau whawhawhonga nau kau he whataha, pia te ata pe whoki, pia mai whataha ke whai ai ngahi whehu i. Pero di mahalo i he ngai information go lava ke ma'u me whakataha. O tatau ai pe ia pe ku lere o wai me ni i kua mahina o pito pe ia. Ia ka kai ia kuna ma talanoa ke nau ngahi fie ma'u. Talanoa ke ngahi mea kuna lotu mamahi ai. Talanoa ka ni ke ngai me whakalakalaka e whanua o hange koe
ko ka veinga ko na whakahoko. Ka ku lava ka kai in public ke mau whanongo katoa ki hano whamafola mai pe mo whanongo pe mo tolu I loto he whetu na whai whamatala. Ki he mea ke ko ia o ku whatala noa ke kai. A ko tiko konga ia mi monine ku mau whiawhia ai I he se wakai atu o ku hanga he pure anga o tukuange whainga maarie ki he kakai e whanua ke nau mai o tala noa he ngahi isiu me ngahi tawhaake me ngahi kawenga na teu o atu ka teki nau tolu ke whai kia tala noa. I he konga ko loto ke o atu ke taki ka mata mo me tawhaake ko ia. I ho wakai ko ke whakataha ko ni e piweni o ku ke pehe ke whakakwau ke ai o koe pe whakini hia ku nau whai pe whakaanga ia hano no pehe ku fu mea tau pena e whahe ngai tau koe ngai tau atu koe ko hano ao ngā ai whakataha ka he wakai ko ki mo tolu I he loto kabineti koe ka venga koe na usia pe ofi ki ai e tau mua na mo palani whakataha koe ni ke whakahoko I he osi koe ne fu aho e tu site prelu ta brun flight wha kakato o mo ngawe ono o ate whainga mari koe ni piveni ki he kakai whanua. Malapi soloi. Ke kau foke ai issue koe ni he mea na ta wha polo kalama pe ai. Ai ko hanga o whakatoka ngai mo whakaangai ai lack of proper planning I he langa ngau ai whanua he. Kako ai mea nau kumari ai he nei na kui meripoane foki he weekend. I he whakawhi koe whakarea solo maari ka o langa whanua rei mātua. Kurupu langa whanua rei mātua. Nā ku I o pepa u alu peka neke ke huwhawa taimina u toki ai nau si o leo ke mahu inga nau ai hohoi mo whaama ai kainga rei mātua ai e nau nofo ko whanongo koe ai koe whatonga I koe iwi lahi o kakai ki lahi ai noa ia lack of proper planning ka pamantu ai atu ko kai atu ki komiti ko panga walau ake ka bukai tu ko ai kai ga rei matua ka ko foi de ono whakarea ka langa whanua rei matua na foki mai ko fotu tu ko ne weekend ni na fotu tu ia me minister panga pa moe ko potunga panga ko se paremia nei o ake pe u kau ko nga ko dimension fo ko ne o whakau ko ni nei makatuunga ia he me hui ko TSTF ko tonga strategic development framework ai ko tala mai ko tika toluen ko TSTF toluen ai ko mahino ko au na ia TSTF ulwaki ai mo TSTF ua o si mai TSTF ua ke taudi pe kamata le vai ai TSTF ai ko teu ia TSTF tolu ke kamata ia he tau for the next 10 years solo o vai rea ai engineer pehen. The future belongs to those who prepared for it today. Ayo uhinga ai mahu inga koe ke tala noa ai palani. The future belongs to those who prepared for it today. Koe kapapena ke whanonga le leibe he anga e whela whaki. He fulu he fu ako ne fa. Koe te whanonga koe ke mo vete. Ngahi mea o kai ke au sia.
la yo no tala no ai mai ngai mata vai ka kia au mea benia na ko toto malanga pe ai fale area ta toto ngawe ke he polokala mo ni ai mau inga ko ke ia hapalani ke ne hanga takaki langa fonua ke lava tolonga pe tuloa he ko ngai foi dynamic fo ke nia solo ko sio o tauliriu fa politikare o mai ka ngai pure anga teke whakalanga whakaekonomika kai ke han palania ke whakama o popo o hanga ko hanga o whakataki fatu pe lao ia tuku he fatu moi pe corporate pleno tuku he ka lere pe ngā weo o whai pe mawhai ta pe ko mawhai ka hanga he fo i manga wha ko ni o mai iau o fie lai au bita ai foi liu ko ne pure anga pe mo foi i mahu inga ko ke fatu hapalani ke tau hongo fulu ka hoko pe ko no mahu inga fo ke ne tala noa ko ai mahu inga consultation ni mahu inga no o mai e bumea ko ni ki fare area ai ko whakau o peheni ke talangai ke o mai ange ai matu na ke whanongo pe hono rea e mea koe monitoring ko indicator moene i kai ke ai ha mea pe ke tau lava fua aki talu e tatala no ai mea koe ne mauinga ko indicator o ka tau mai whakatata mea lere ko ngai indicator he test poti o ne hanga tokoni ke whai tutuni tau to komo mea koe nu pe mau koe ne mea koe whakalere ha pisinisi whalere ha pure anga whalere ha organization whalere ha ministry you must have all those indicators ka koe indicators ko ia he kai ke puna ea maya pau ke ia data o ku lava o whakamao popo ke ne o mai indicator e ko ngai foi process ko ia nai fu matua ki hala au pito pia anga whalere mai tau whanua me tau te au ni mano ma ko TF ula ki mana tau ka ni ma be hongo fulu ko me ko ni dau hanga ko fatonga ai mo vete ko ka mai o ai ne ngai ko matala ka o pe mo ka former minister ngalo e nau tolu na nau ka mai hono nga we mai ngai TSTF ko kai ko faka tala noa pena asive mea solo na ki au ya o wa ko me ala ia na ku ia I ka to pe fu foi whole time now ploka ka to to fata ma to ngawe me ngai pot ngawe ko tere ke ia tu pe ke commissioner mo ka si o ge na fa ma po mai u me ko na ku fi ma pe ke tango to yo fanongo ke wongo ia ngai ongo no o mai na ngai whakaukau pai ke o make a statement eta o hinga pe ke tuange taimi ke lava o mai e lahi taha goe te nawala o mai si taimi a pe ke te pagapai te ai ha to ui ke ua ke sisi pe ka te ai mahina taha ke sisi pe ka kia au solo ko kawen he mea go ka fatala no ai mahu inga o continuous improvement Tara to ya o se unga mea ko ni ke tanga fotu tu ha mape ha road map ka wi kai ke tu uia go ya pe loka ko ke tu ya ai go me go hinga o se ta review o mai amendment ko ha me go na ka ke nga o me go fe ma ke tau rieka do ke foi real situation go ya hinga whakaukau pe ko pia ka pate patonga pe ko pare mia to kon pare mia ona lau mali o hanga mali ke be ba ko no mo ni ka pe hanga ilo ai
kai pe ke hanga mahi noi wai nei kai ke mahu inga ia ngai pure anga kimua e mea koe palani whakolo fola pia kala no ke ai tohi a loke vai ta fa ai mahu inga koe palani ka pau te ke amanaki ke langa hafare langa hataua o pau ke rock assess ta ho mape ke work out palani ta ho palani work out monopacheti ke mahino ko ho taimpe te ke langa i te ke langa osi so mo si whakawholofola pe mau ingai palani te o whakatokanga mai peteria na ke langa taim palani pe kai osi pe manuki i go he kakai ai la pe he anga i whakaukau e mau inga go ai palani ke hoko ai palani ko ha road map ko ha kasa ke ne hulu e hala fononga pe whakalere e pe hanga he foi talanga ko he mea o te hanga te o mai ai ke mahino he ko isiu fo ke na ka fata no ai isiu fo politika re ai hu mai pe pure anga o whakakau whakacampaign pe whakatau wha kai kia hana ulanga whonua nau tauria e whotu kono ngahe e toki fua mai he tau ono me tau fitu ka koe whirio whai he tau wha so kai nau toi tokanga nau tol ka hamea ke toki utu mai a mui tokanga pe nau tol ke nau tori pe whanki i mea ke nau atalelei pe ki he whiri ai nau pausi i rewa ai whalala o ai ne a whio whalala hau e ki whalala e kakai ai koe ke au hanga he mea koe ni o solova e malawa he whakakaukau ko ini. Ke consulte na fio, consulte parearea, consulte kakai. Ma tau harewa pinei ko e tau mape hala whanonga. Pakapau na ke manatui. Tai na mauhu mai ai ho mai koe kanga te kau ngahi development partner. Ke peko hai mea mau fie maa. Pako tanga, muki tai miho. Muki holo mui atu kai orewa ke mau ki fotutu he ko ki au ko hunga pe mo ke ai he u project ki pe ko hai ko nga ko ke o atu hapala ni le me pot ngawe ko dan ko au te rock ngawe o ke pala ni le ai pot ngawe ai mea o mau to no ai mo mea o fi ma ke whakakaka to le vai he ahon mea te mau to fe ma o pong ke o te pala ni ko pa tau to ke to pe mai le te lava fa pangai kai o ai ke hange drive be me ai silini e mau tau silini tau ai foi me ko kai o sia ko e iro po ha ko hunga tau ai foi me ko ya ke tau te mo nga me fu ai ke au solo ko fu tai mi be fo ke nia o ku ya ha national summit behin whakaukau kene whatuha roadmap ke tau hongo fulka hako. Pako ono whakawhawhai. Ko ono konsal mo whare pako ono tali koe hala whanonga ini, oi langa whakalakalaka, oi whonuani, whakalukpua, pai lava le vai a whakalau. He koe men ko uhinga koe ki ai koe ai ngahi palparema, he ngahi pureanga koe ni kotoke osi. Koe hange te wate whakaukau koe ni. Tu hake pe pureanga koe ni o piti ke sipoti. Te ke consulta wharearea, te ke consulta na pioana. Te ke iloia e hata. Ko winga for something of that magnitude. Tau tala noan he whange au ono ngeau miliona. Aia koe kuanga koe ku whakakaukau. Koe interest ia koe ni kau mea koe na o piti ke sipoti. Ko nau tolu peia. Ko nau tolu peia he te nau awote te whailanga. Awote ngai kontwek langa.
mana toi ko fanki pesete taha kau minista pe ko kau paipa e fanki kau kontrakta ko ini ko fusili ni lai ai ko kusia ko na ka na tokanga na ko na tokanga na to ke kakai ka pa na ke fanongo lele ngai issue o hake ko he fata ya competing priorities ya life priorities mo ho kakai ki hanga malu mo no for society ki ka hau o ko mau inga pa te viviri anga e ai ko de kato anga sipoti ai ki au ku tokoni au pito foi o fia bel ya ko ku solo go fia he ko o tui ka pau te ke foki pe ai kakai o fanongo he tatala no he mahu inga ko ai palani mahu inga ai oversight mahu inga ko o monitoring mahu inga ai hold accountable ka taki ke now responsible ke umea ko ya o kia ko neongo ko hela I hasol but ai ka ko very peaceful exio ke hanga mafuri mai ai vete ka tai me mai hala fononga fonwa ko fia au pito hange peko fala ko ki moa ai ka ki amanaki o ke fra fo pe me gon ko me gon fo wai fonwa la hange pe ku lave o pe o ko invisible hands ko hanga e fa tokanga me ako pe ku sio pe ai tola pe kai ka hanga e fa toka me te sa invisible hand behind if we whole design and architectures o hala fononga tau fowai oku mahina e whamatala koni ku ke whahagopi ve oku te hange whoke lawa ke mau mamata antu I hono hulu mai koe ai whakataha ai whaofa koe mau wakai ki he no fo'i mai e he kakai ai whakataha nau iai ke whai ngahi lea mga I whatongia o atu ka tiki nau tolu o sko ia pa koe ki ose nau pēnolo nau alu nau tolu oku nau te takai mai tangotu atu me he ta whakoe kakai o whehu I atu me iai o whai mea e nau ngahi whakamatala mo mea ka mau wakai atu ke he mea pe ai pare mea mo tolo kabineti ka pe he foki ki he plinisi kalauni ne iai pe I he lere ko e whakataha wa oeni ki he ne osi pe ku whana foki ai wakai atu ki ai kakai e whanua ki he tuunga na e au sia ko ia e whakataha koe ngai fia mau ko ia koe ku o mai kakai o ku pehe foki he ni ihi I he lotonga lere whakataha o ku mea tatau ai pe talanoa I koe talanoa I ai pe ngahi palapare ma ngahi fia mau viviri o atu koe pe koe tai metaha koe ki alatia whihoana ki ngahi fia mau me mea ku tangi ki ai kakai lotonga tangi ai e community pe moe fia mau ko ia na e uhinga no I whakataha ke talanoa I ai mape folau koe tau hongo fulu ka hoko mai ka ku inga whake o koe e taimia o ku ne whakaata mai I he ngahi mea ka pau koe ngahi mea tatau pia ku tangi kia kakai he tau kotoa mahina reo koe ke lawa o solova ngahi paloparema ko ia I he taimi o ku osea te tau mo ngai fupatseti mo palani mo hafua mahina koe ke lawa solova e mea tangi kapana e tangi pehe pe kakai he tau hongo fulu ko si o ku nau kei tangi pehe mea tatau he ahoni o ku pau pe koe mea ia ku paloparema e biveni I anga hono whakalere pe mo paanga ku tau ai he patseti mo whetu o ku hou ki ai patseti ko o buhinga ke tangi e peka kai he mea totonu ke nau tangi ha mea fo o e wafe wani maka tuku te foi tangi ko he wafe hongo fulu oia oku ai mo oni ai sol pe koe whailonga ai fu mahu inga koe wike koe na tokosi ai he na te whatangan na me tau ai sol o se te fu budget fitungia o alfa milion It is a lot of money. O se te fu budget walunga o hiwa milion okay tani pe kakai ia okay tai fe mali pe kakai ia ka mo oni ko ki hanga whakanga I kakai ko ki hanga whakanga I kakai e umea goni ko me no
na ko awe na ka awe loto ke lahi tahi taimia e summit ko ini ke oange ke wahe mai ka kai anga e nau he koe mea fuaia lolo tonga absent a mechanism i he loto i pure anga ke nau fua aki ai nau whahau whatongia koe mea fua rewa loto e kakai koe mea fua rewa ia ai anga ai viu e kakai koe hau ka kono moni solo ko te o atu pa ia he o sange ko hanga fa ma popo ko ai fata mea pango o ulahi ai tala noa ke lotu o tala ko o no to hake o tua motonga ko tofia o ke lo fa ma opo ko ni ko ta o ni ke tu unga taki ko ne fonua kuilo fa ma bobo sol ko kakai sio kita tato kakai sio kita pe ai que te ki fare ame ka taki sio kita tato e fa kau ko ni e fa kau ko ni ka nga o te me ko ni ke fa mon ke kakai kuilo ka ba te ke ko nga o fa pure anga ko hang kai ko hang ngau e ke hau kum tu mari kai ko feitu ka pau ke feitu mari alugo business alugo fale ha business not government he ka pau te ke fa mone me ko ni so ba de tau aluge ngai api kau minister kau CEO kau taki ngawe masi ilonga ma ui ai ki kongere ya ko no uhinga ko no uhinga he fula he no sio kita ko ke no tai ofa ko tai ofa mo sio kita ko foi lea paralelia ko sio kita ko me go loloto sio kita ai taka sio pe me man eta ka ugo ne fon ko pana fa tonga e ta fa tala noa e sio ko ki he fai tu toni fare area o ko hiki ni mape ki he feitu e maua e ne whainga maari. Kai koe mea to tonu. Ilo le rei pe koe mea to tonu. E koe mea na ku o ngoi ai mea koe nei kai ke nau lawa i o mapure i au i whare area. E ko o ngoi au e au hui kai ke whaitu tuni le lei o hinga le lei. Koe whaitu tuni e te mau tālanga he foi lao mahina ko foi lao kovi. O se ange pia o hiki nima pe to la hia ke tali foi lao kovi. Lona tonga ene mata ange ko foi lao ko hia sei ange ko foi lao ko ke mai fai to o be moi fafanga ke to e texia ke kau importa kai to texia ke kau ngowe ai ko ke ta whole kana hanga yo fatonga to me ko no ko fanongo ko ke ngai tai fe mari o mai o ilonga ya ka u ko sio kita pe ko tai ofa ya ko he ilo malte ta to ki hanga foka vete le me ko ni e na nga we foka we solo ai mau inga ko ni e ko ko ki fare ale na o ko campaign ko ke hu fare ale na na ko mau ya ke ai language ko ni ka mau mo loto ke pule i le lei ho mo tuku hau. Pea o hake mo e fofonga i kakai o maalunga nge he mau sio kita e kautaki. Pea mo toko maha mo wharara whiri au whareare. Koe kusio, he kuanga koe kusio, he taimini. I longa au betu ma koe whamoni benia. Kapau de mo o ke ngai, ko ia peo ku na CEO pe na ngau he customer pe na ngau he len se ve pe na ngau he trade and economics e ngai tunga malunga ma ui ma vai he kono fa tu ta makia
Na la pena to fatoanga e loophole. Mata vai he lao. Kana hanga pena to lia o tuku noai. Hanga pena to lia o paka operationalize mo whaka uhinga e lao. Ke mau pena u le rei pia nau tolu. Ke nau mau e nau tole lao. Kau nau petuku e nau tolu e ngau e ke matawa. He koe mea koe nai kai ke ahe hatahaya hao tala noa. He reform pe koe continuously improve. Koe hunga whaka reform ka pau ka mea tukunga kou. Whakalere i mai, continuously. Sio, nau hao pe nau tolu ia sio koe anga maheni. Koe ui koe whai anga maheni e kau lere i ke au. Te whai pehe ai pea. Pa te whakapau o ko hai ai kau ai kakai he whanuan. Take a car right o pinpoint e o. Wai ngai kau si o ia o apiua, apitolu, apfa, renie Kono ina fo ke ne ke na hana toria whakakau e whanua, whakakau e kakai. Pea malu ke unga ke tau unu whakata. Pea moi kakai whanua. Sio hange ko ini. Tua ke pe pure anga ia e taha o ai e kontureki ua fitu miliona ke he tokotolu. Tanai ke nau tanuhala nau tolu ki muka. O koe ia taha ia i he foi tokotolu ko ini te nau pride, te nau pore o nau iwi malawa whakatanuhala. O si pe ai rewa mo e nau no pange whakalakalaka. No, kai aha mea malui. Koe ai pe ke o kumi mea ke mea ngāue, ke whai ate ai langa tanuhala. Sio, pea osi ia ko ia, koe ni na nau hopo na tome pureanga, o eke nau tole 5 miliona. Pea nau o mai rewa nau tole he konferenisi koe ni, he summit koe ni, o tala mai koe lau maari e ke tau whi lau. Ko whi lau, he ka pate nau ini. Ko tau ate 5 miliona koe a miwhi. Me he kakai mo i whanua kone unau mai o ko te mi mai unau ofai. O koe whakautau o koe me i mea whakata mai peko ia pia. Kai ke tā no ia. Kai ke tā no ia. Solo, ko hinga tā no he nau tangu tuai pau sia ke kau taki kau former minister. The way they present themselves as if like nau toki lue mai bed na ege nau kau ono ngā wa i mai whai tau e wanoa koni bohiri. Wai ko hange ko hake mea koni he kuloloto ko mafu. Solo na campaign ko he wafe wa he whirisi. Ko whanonga ke peu press conference mai ai pare mia malolo pa moine kabineti. Kamata tā he kakai. Ai no ko ne ka u. Ai no ko me siaina. Na ko fitu utaki rewa ke team campaign ke furisi e mau fonga. Pau ke mau toa. Toa e apko toa. Mahino kau. Mahino kau e tunga whatu tama ki tau whanonga kia. Ke he pia. Ka pau he kai ke o mai he ka kai nau whalala. Ki ulawa pia o mohe le rei. Nau whai. O pia veri. Kai maako. Nau. Nā koutou e kei wharearea. Ha e winga. O tai he kakai. Ai no e kau mea koe ni. Lo tango e agu. O ku renti ai ngai pot ngau e pureanga. Koe pusi o koe ke he public enterprise. O whai toto ni kovi.
Pai tu tun be no interest. Te wata fanki whakatata ko ni. Pai waka ko ni se interesa. Na puke he kastomu. O ngā koe na uta mai na tō koloa whakahifo i tahi. Whakahifo i ke fanki waka. O ware be whakatau e pureanga. Whakatau e pureanga 3.5 miliona. Ai waka koe ni. Ospa na olo ya ki e ne awhio. Hau ne awhio o whakawawhai waka koe a koe ni wakai. Koe waka koe nau eke he wike ko osi. Kamai koe waka koe a was tuange ia. Na tuak whakatau koe ke whi whakatau e taha pa iku whakatau be heki. Kau lo kolo be ne panga be ono mano. Na he waka koe tongi aki. O mai e kau poto koe ni mo e kau taki koe ni o fotu tu ke whakatau e waka koe. Na wa o whakataha poate ki suisalani. Ke ho koe kume waka. Waka koe na i he hongo 4 miliona. Eke waka koe ya. Koe tari e ni. Koe waka koe hau koe toi a koe toi ngā hau e. Koe toi whai aki ha meanke. Kua kia ke whakololo hau. Ke ho mai e tamai ki o tāwariwari ai mo fufulu waka ai. Ke nau poto i fufulu waka. Koe kupoi ni e solo ngai fu sirini na mei benefit e ka kai goni na tangi, whetangi mai he fu summit koe ni. Ka koe ngā koe whaitu tuni sio kita ai kautaki. Koe langa koe ni headquarter ai uhila. Uhila mo utilities mo. Na taho no mape koe 4.5 valu mei 5 miliona. Ose no langa e whare koe ia. Hufi he whakamore koe tata miliona. Utange a solo ke ngai fu sirini o ku mau i mo laiki he fai tu toni sio kita kai to ke solo ba mo fata go ne forum o si ka toki vala o ka kai e ke na ngai mo he forum kai to ke ni mo no ai si poti fakau kau sio kita ai ka kai ke pehe ko me no mau inga ke ka kai ke mau inga ke fono. Koe tau mua ea solo, koe tau mua peke nau benefiti whakafoi tui ai kautaki. Koe ngai no koe paanga koe na o mai koe tawha miliona ame tuke pankepa tala koe. Whakaiwi e ne kau ngoe, kau tau tai, kau lalanga. Whakau kau e taha kotoa koe, kau vai e whonuan. Kaila kakai unoe, ni kau milionea pe he ngoe, mo kakai exporta pe. Koe o taimo al ratu ai kakai. Me he grassroot o kore nau ki no e pesete taha. Ke ave ake hano foha pe hano ofe fine utare ni tia ke ako. Ka mai osia. Ka koe whatotola te uno ko ia. Ka kai pena nau maalunga he society ko ni ki mua. Pake whakautangi ai. O nau tolu beni nau mai o mua mai. Tala mai koe nau whakaukau e ko mea kutodon ke whai, ko mea nei todon ke whai. O take pare mea he matangutu koe mea. Ke oi la po ha wenga na o mai na whakau ko tau fie whano tau tau rea ke fie mau mo viviria ka kai ngai mea unau ke ngā ke whatua ke tau palani koe tau fie mai tau e nau whakau he na nau osi e he sea ta koe nau whakau e no uinua he ka kai nunua koe ni ke hau ka takipe ku emotional loka hono moni no whakau pe ko whe ko ai Fie koe lotu mo mate ki. Solo kau ki lawe ke positive dimension koe ni. Na e motua na ihe whakataha. Ko poutere tui halapaka. Solo na e pai recruit. Ai tamate aksi. Penau ku na tangutu ai. Na fie na ki fie vai he mahino go na ia o me go ia kana kai ki uto roto ki hanga o wei ai fotutu ya mo e putinga e tamate afi
He koe mea no ko ngo I more. Ai ngo to tonu. Oku. Ai ngo o mai he whekau goni ai tangata I koni. Apo te tu harapa. I longa I nau ngau me o nau mafu mo nau lotombe nau mate ki mea. Solo wai lawe ai himi o peheni. Oku tupu pe mo nuia apo tu tene akia. Angi hango e uheina. Oku no foko o analyse fufo yo wau goia. Te ngea fo I manga wha peheni. Ke ulawa o sio. Pakwai o koe whainga lau mahari o mahui ngaia ke whakatoka ngai. Ke hoko ko hawhahinga aspirations ki o tau hako tupu. Koe a solo koe CEO o tamate afi. Koe whokai motua koe. Koe tamata tau tamate afi. Tamata hi motua koe. Tau e whanoa waki mua. Koe kaurikuluti koe ni nai hui e kaurikuluti koe ni koe. O tele tui halama kaurikuluti. Solo ke hoko umea goia he te kei mo ui wai lau goe ai pehe ai himi. Te kei ke a use whonua. E mata ape hono lerei. Ho fua whatongi ai mamani. Koe kuhinga I whatanoa kei. Ulahi au pito ke tau sio ha mea. Tau toki whaha rikuluti ko o whahingoa ai rikuluti ko ape whahingoa e whare goa ka tau os maloloia. O sio gogo ke mau inga ka au e sio. Tau hao whakatala noa ke tanta iki. Mau inga ia. Ene fua whatongia whai oskia verenga. O mahino ka te au ko toko tolu ene whanau. O CEO. E ngai pot ngau e pureanga. O him ke mata ai ola ne ngau he tamate afi. Hoko ai recruit ko ni o whamanat ko no hingoa. CEO hono foha. Pea kei mo uyo mata mea goia. O kai ko haki mea sisi e solo. Ko isi uia na uhinga I fie alu ke pire. Kai ko haki mea sisi e te au ke ngai milestone mo ui. O ke mo ui e kakai. Pana ai ke au go me ai au to tonu ke to kanga ge ai fonua ai kakai kene inspire ai hako tupu mai hoko atu. Na e foke kulave, ane ko kulave na kulave ke tau te au ni manoa ai koni sutone he tau. Hoko e a whao nove matauni. Kanaku o ai e whaka amu ke o mai ai sino. Ai hui go o henele tali ai hui go ai mesfila tali ai. Ke o mai ke whakamanatu aki. Hawhainga mea kene inspire ai whanau ke mo oni mo ui ai nau mate aki mea. Te kono moni ko whanuani e solo. Ka pau he kai tau reinstall hawhainga purpose o ha lau maali e lelei. Ko whanua whaawhai. Ko o mahu inga koe solo tupeke whakatala noa pe mea ko hulu mai o wata mai. Mahu inga koe ke tau whenga ke tau take ownership e tau destination. Pau te ke whatonga e wā tau e whanuan heng. Mau whahe drugs. Pea kai ke ngā tai wā tau e whanuan he corrupt e kau mau mawhai. Ko kuna whakau o ke whakaukau ka pau e kai ke tau whai ha mea ki ai he ahoni. Ko hai ka hau tau nofo ka manaki. Koe kau o hatu e whakaukau goni. Ko Singapore nai toki mau e nau tau atai nahai tahiwa o no nima. Tahiwa o no nima. Tau pe
O mai ngai fonua hao sia panyo pule inau tolu hao sia ina pule inau tolu hao Britania pule inau tolu toki mau inau tau dai nai dai wa anonima. Me he tahiwa anonima ki he tahiwa noa me he masiva ango taha ki he tu maari whakapā umai a mo Amerika mo sia pani he tu maari he ngai foi tau pe uanima. Only 25 years. Kate whakautangea mea tautolu. Tautolu na tau. Fe tuku mai me wao tā. Me rino e whonua. Tā walu fitu nima. Ta oine te au nima noa. Oku tau kei hapai bege ngai whonua. Ngai whonua mālohi ani. Pauna ke whatoa ngai he presentation e whai. Oku le tatau pe panga ko mai ai ko panga taha muri ai au tau tei whakawhalala au kai ai ko poini o fie mau ke tau ngawe le lei aki ai foi dimension ko ni he foi manga wha ko ni tau hanga reinstate ke au o totonu ke whaihana whakatokanga ia ai kakai na nau mate aki. Solo, wai pe kakai na nau ihe pure anga. Gailo te arat ko sio nau ngai. Nau tu maari na to. Kaya hata e tu maari he ngau e wha pure anga. Mahino le wego tangata kai ha. Tangata corruptia. Te toki lave solo ke he ko o si kore ke paremia. Ke o mai e ko ui go iau gai minister pa. No go na ho ha go ki ai no go me si aina o mai ange whakamatala to tonu ki he kau business na nau no fonga no o langa ke no ke pesete ua pesete wha pesete nima whakin ke langa ke nau ngai business ngoi ngai business na kai peke vela nau taurea ka ne langa solo Roi ko peta o nau tabe nau no o ngari tangata te konuan roi ko peta toenga o kai hape ka kiau o si o ko kore ke paremia ko no gone panga gone pesete ta ke o mai mo hare ko ke Pero fia au pito he presentation ko ai anti-corruption. Ai disclose ko e na business interest mo business na kawai. Disclose ko o me offer na wanga gata. O ku mahu inga ya sol. He ko na moni ko hakakai o na tulasio kita. Ke sai mechanism. Kono moni kakai lelei pia. Kako oi ko COVID go mechanism. COVID monitoring COVID lao. O hinga ko ki au mahu inga pau. Kako foki ko ki me ke lau mali ko langa fonua. Ai ko na hinga ko wata palani. Mahu inga ke solo ka ba te fakau ko ni. O mana tu ya ho keisi ko e pongpong ko to pe he lau tohi he lau te fa pureanga o hiva fas fa fonua ya fuxe fuka ya ko tuku ko he tolu hiva fa fonua ya fuxe fuka tu hiva fuka ko faina petrolotisi mia kai ke o Singapore ka whakalave i Singapore na hanga rewa he taki ko ia o poko tuu ko uhi ko ene whima ko ke United kakai ke nau mahino i kia pesete fitnoa population eo kausi aina ka pau te nau aluna taurea ki he Filipo e loto e kakai e pure i he kausi aina aia pe whaka ofa rewa minority ia. Tako mea rewa na ne whaina ne hanga pe ia
o mold ta pe o mea koe. Hange koe ne ai koe ke determine koe national language a Singapore ko English. He ka pau koe ne pehe na mei hanga foke ngai mitia western ni kau whanua te mokalati o whakanga i tama koe. Ne pehe tama I know Singapore more than you. Ke hao whehu ia. He uhinga koe ni. Ka pau na ne hanga tuku mai ke he referendum pe ai ke vote ka kai pe ai ke nau talanga e mahino lahi longo a lahi mo veu te nau toi hanga pe a ti sai pe mo ne kapneti ai English ko pe a toki ni ko sei pe mo ka sei na o de nau o make noise ka nau hanga o whakatoka ngai ka langa whanua o pau ke tau ngau e ke rea whapapalani ke United kakai success e foi mea koe koe ai foi mea koe men ko o tala no ke whemau ke toi revisit koe pane hanga lewa he nau kabineti o fatu whakau i ke iaha whainga mea ke ongo i he tangata Singapore feel ownership feel ownership ai nau langa whalalaka Pena wai lewa mea koe national pledge. The national pledge. Pagpapaya lau ia he primary school. Pene hu begi tam siye. O kou fuakavat te o katoa u ngahi values koe. Hange yo hakange o wakai hange solo ko ngahi. Ko nga he mahu inga ka au e solo. E ia ha whainga mea pehe atonga. Koe national pledge koe a Singapore. We, the citizens of Singapore, pledge ourselves as one united people, regardless of race, language, or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so as to achieve happiness, prosperity, for our nations, and progress for our nations. Aya ko sio solo. Ke ma ke whakatonton. Ai lau maari e loto i tonga. Ke mahu i ngaia. So ko foi mea na ne hanga ia United. Pea ku lau ia he nau primary school o alo ai po nau lalahi. U nau pledge. Ke nau save themselves regardless of race, regardless of religion, language, as one United Nations. Kono inga whainga mea pehe, kia au. Totoni ke tau o fatu. Ha mea pehe, ke ne hanga establish ha value system. Wha pita solo i psio ke. Mana tui hange ko ulawe ko ane naiangi. So ko whanki me e nau whatoa nga ia au he keisi hake. Ai lau toi whasapate. Kai ke utoi whatoa nga ia lau toi whasapate hau. Ka koe whanki building blocks ia. Ka koe commitment nia e whangawhae pia au koe. Ako kusio koe ki ai he solo. E kāu he whine iki ke oke he sāpate koe. Ospe kai umupau ke oke. O whatonga o sleki aheni. Sleki monodiscipline whanau. Na e tā iau he motua ko vaini aku pāong. Koe kai ako karasiono ia mautolu i motu. Tā iau ko i whitapaka. Aia koe unga koe whakatamaiki pia. Koe koe whie mau ia aku. Ka koe ui koe peer pressure whakatamaiki. Ila ne tā i tai koe oku koe ia i he karasiono. Tai ai peke utai whakawhi au ka hoi tapa hoa mai te hoi. Uhingan ko tala noa ni mea oku mōre. E mahu inga ke tau reinstate ha whainga. Whainga mea ke aura ke ai whanau moe
mai hako pa mai fa moi na ia me na o hake he mea kai ke koe ngai fabric hono la langa o society ka tau ai pe ia pe ko ha mea kai e to kai fuata pe he fiafi to kai fuata pe sapate ele a honia ane oi ko fe mo o kina ha pe ta mai to ne mea kai al ko foi te pire tala no ai ko ai family os more moia ia te pire tala no he sia hi more moia ia te pire tala no he fonua more moia ai ko mahu inga ia ko e sio e mea nai foto tu he pare mea pe mo de pot na we e weekend o kuai amana le vai hal fononga i pa Maria pito viven ai fatala no aku ke o mai he honi pe aku mama pito ai famatala pe me fakau ku ke tala no ki ai pe mama bakai at ko ki ai go time la hifoki oku mahina tonga ni ana tu ko fonua ki lang na tau tupu haki he lot fakariste ane pe ngai ku ke tala no ki ai na fanki o wow na fai henga se asi ka aku ne hanga ko if ai fanki longa i fa nau ka mihe nau ke iki ke hala ke na wa ke na lala hi more he a honi hange ko fa matala ko ke ngahi te pide fai tala no family ko fe mo ki na fo a honi more moia ka hi tai ni tau pe o ko me ko to be ia ko ne time ko ke fa tala no i ha isiu po palo parema po me ke fa kalaka o ku feinga mau pe ani ko ka taki pe ko ani he society ke o mai pepe ko tau palo parema ko ke o mai si su o fa momo ka ko ngai ne ko ke puke aki more ia na ton ke lava puke aka si su ke mo mahino ke kaureka o ku more ka tau ke no fu pe dole fe fa ka ta ko pe ke ngatai nai fo ke aho bimen na e faya talanoa ki he mahu inga ko ia pure le rei pe neongo ko summit ko ni o ku hange ko lau na ku tohi pe he ku pesi ku ohovare apito i he lahi very rich apito raw information o ku lava whanongo ki ai malo na ai pe hangai me ki moa kana kai keu ka wawi he whakatokanga mea ke unofo mahu inga ia he taimi ko ia. Kako he taimi ko ni ko whanongo ki he summit ko ni o vare lahi apito he lahi nga information o ko whanongo ki ai. Kako inga na e whae tala noa fok ke he purele rei, kako ke hanga o mai ngahi mea. O hange ia na e sai pe lotu ia pe sai pe mo ngahi mea kotoa ia na tau siwa tuki ai. O hanga noa e whanua me kakai, ka koe ngahi ngāwe na kai ke purele, na pure kovi e ngahi tataki na e whai, o hange ko ngahi mea kona uke tala mai, langa ki he whāpo ni walu, o se ange langa e tahataha. O kai ki halanga pe e mamani mako tonga pe, ke ki whi hala ki me he whāpo ni walu, alu ia toki whakamau mau mai he tahataha miliona. O koe ngahi mea na e o mai hongo fulu miliona, koe ke hano aonga ana ke whonua. Ka kude wha mo oni mai foki a ngai mea ko ia ka pahe kai ki toka ngai uta whaaki ko ia e hoko pe ko paloparema ai ngahi palani ko ni oku mo whahoko ko ni ka koutui mahalo e bimen ko e ngahi polokalama ko ni ka hoko mai te wha sio whakalere ke ngahi isiu mahu inga au pito e ko pehe ko e ngahi isiu lahi au pito ko ngahi whakaukau ko ka isiu ko ngahi whakatu whakaukau le rei au pito mo ngahi ka venga mahu inga na e whai hono tala noa i summit ko ni te tau toki mahale ngahi polokalama ka hoko mai e toki o atu pe ke ni tataki holo aki mo whahata wakai kia i ngahi polokalama ko ia. Ka koe uinga ko ta taimi e piven ko o koe ngahi ki whaiwhehu e tolu wawe pe o mai he kakai hen ka pau ku waha mea ke whia tāna whakaos mai i he tatala noa ko ni ke summit ke whakama aus kia kau toko o atu ki whaiwhehu e tolu wawe pe ko na whia ilo pe kakai ke ngai mea o ku nau whia mau ke ngai whaiwhehu kia toki tukuanga rewa ke ta toki o se ta polokalama. Io solo o ke lahi pe me go fita no ia o ki samiti kai tuke ta toki kai o mai go ngai fiu go ina go wa ta fiu ngai bo ko fiu ko ni o mai ko ni ko fiu raki ko o wai ai ongo
Me ko u Facebook ai. Ko ai o ngongo ku o mai social media. Au ku o mai ko e waka a tongana o ku polau ki fisi o behe na e puke mo e mea tau. O ku foi fehu ia ko mai to ta hen o na fuka ilonga i behe taim na lere polo kalama. Ka ku ne o mai e fehu i ke o mai pe kua hama o kia ho potunga we. Pe ko a... Ko maui ma fukia solo ko ke tau. Ai language ko tau ngawe aki. Ko whakalea ko mea tau. Hange ako ko hafu konga kau. Ko mea whana. Mea whana tau. Hange wongo lahi fo whakalea ko mea tau. Hange rewa waha tau. Koloa whakakau tau ke ave ki fish. Ko mea whana pe taha. Mo ne foi maha foi ni mangiau. Ko maha whakalao ko ke te alu mo ia ko foi ono ngiau bete ke lava hu mai ke fonuan. Ai o te ke mau mai ai ripoti ke mea ko ia. He kulahi mea ko alu he Facebook ka pau fepurike ti pe hange apia waha whainga. Ko lao mea whana o kui he motu ania. Ai koe na uki lawe pe na os lawe ka koe mau inga. Ke reform me lao koe ni ke alu he process toki o mai ke minister ka pao ia hatai whi maari ai ka kai koe numea. Ai ako whanongo koe he mea koe motua pe ia na e foki. Pea na mahana ne whakatua sila ki hataha ai ku pehe mahawe pe pai ako koe na alu mo ia. Ka koe tama koe ana na ave ki ai ki fisi. Wa jaha ne ka ia uhange pe koe o mai ha mea whana ki tongan. Koe o mai ka mea whana ki tongan. Ni pau ai ku whakarea pe pau ke raki kore hao import license. Ke lava o mai ai. Ka pau koe ke mauha import license. Ka ke hanga tikrea ia e customu. E hanga rewa ka polisi o tau he mea koe. Kai process e te mea whape pākita ia mo ai e te laiseni. Ka toki mau koe ia, pa toki o mai rewa e te koloa koe. O koe kia complication e foi process koe ia. Na o mai e pepa ia koe mea whanau ta toko wala walamu. Na o vate mahue he ono afe, e tolu afe e tokua. Aia koe tūtoni whakapoto pena e whae kau polisi, awe pe e ne foi ono nge au tauhi e toinga mahafu. Koe ke ngofua ke, aia koe whangi, aia koe whainga whakaukau ke mō te nai se whakaukau, oe o puke whakailo. Aia munga pehe, he wakai e, toko ke ka pau na e amanaka lavlawe ke ne whanawa. Aia mahalo gua hato fangi manu puna ko ke peka mako ai ke fana peka tanga fana la ka me whakatonga pea solo ko te ala pe mau ki monu me ka kainga me muri ai ka ki poa ka ko kuinga uksio ko continuously improve o mai boti crea to ore wa foi mafu whakalao foi mafu o nongea o ange ki ai o ange me afana fai process ke ne laiseni tu ko toinga mafu mahalo ko ganga fo ko ke to expect ko ne o si ko de mafu ko pa he ukai kia whare watau mahafu I whonuani. Ko ngā ke akomo tei tiwi. Ke koe ka pānanga whatongai koe mea ia na o hake heu mea. Lai ono polisi I nau tolu. He ngahi mea, mehe whare pāanga, mehe ha, mehe ngahi laiseni. Ka teike enabling. He au tamani te nau alupa nau hola ko ki whanua si e na. Te wadu mai whatata koe ni. Ai loli o loli fetuko lai na o mai kau ta business he mai no aki amba mo poreanga motua ai feto o fai ho ke ai feare aki a ka ku tau fo ke fuloria I wa o ku lau pe ai ko to pe tana ki ta has ai ko storage fee alu pe o no mano ko ku whakakau ne aku me he rolo koe o enabling
tuange lori ke alui ki tua pa ke ngawe ko nga ke ne avoid storage ko ka ba wa me fe tai fe mai no ke tute me ko to ki ala tana kia ka ko me ko ke to ala tana ki mau ko no tau lori tai me ta mai motua ko ne alonge Lenin CV ia o tau filanga no fare ko wala tu ko ke Lenin CV tamai na tol ko me wai dispute con kere ko tangreba o ka ja o mafaya ko ke to o kere me ata ata ko fa mawanga pe sai lolo tonga na dispute tuanga fa mawanga ya ta ko en ko hai ka pau te ke puke he nga we o se ta pe ta o pa to si mau mai hopo pe tonu hia mo tu e go nga we te ki hai fu more la go ke tali ne nga we sai pa ta reo ka pau te ke tuanga ke hoko langa pe tonu hia mo tu go ne eke mo nu ia e ne ma we pe fu langa ko ya ko nga ke sio ke win-win kai o angu ai o whakakolokola ko i pehe ko mawhai ko whainga mea pehe solo whatano o jai ka koe whakatatau ko whehu i ko hala whakarea ko tau tano mea tau pe ko konga kau ya ko tau tano mea whana pe ko toko tape koe mana tui whanga ko kuna utala tu maha kata foi polokalama atawa e ua petolu na o kula te foke o me o mai fe Facebook ka ko sa tu ka gan fu ma inga na ia ke fe hu he polokalama ka ko u fe hu ni ko atu ko ni ne ko fe Facebook ka go be ni ma inga ke fa lo ke fa to la ka kai hang ke tali me na ko fe hu no wa ko ni na o mai be ko mo oni atu ka ki o pe he na ke na e ai vakasiaina na puke pe na ke hanga ta ofi ka polisi na puke o fika ke tukuangi ko tala no ani fika mo ta fa ke trucks mo mahalo ko na ko ha trucks pe na ha i pe na hoko pe ko news Facebook pe mo fa fihu ya ko la o te o mai bebe solo ka pauna ya ha me pe o si he news ya re ti o tonga pa ha wenga ko ke ha o he mainstream ko le ga ku loi ko isu ko no puke ha waka patuange ha mau mafai o isu lensi no lo ia ha me ko ke o mai he news ha winga ko ke o mai ka polisi o la o mai ke pare mia pe ko te na o mai ke le ti o tonga ko pe to ia ko ki per polo pe na fa o ki fare si ko na ta ko te be mahalo ko wikilot ko fe hu na ku ke o mai o ku talia te minista ku iga ga hame ko fa o si pe ko fe Facebook pe moi ko o pe he o ku yai ai paanga lau mano o ku o totongi he po tunga ko ngahi business ki he kau tare kita ko o ngahi business ku na mo fika ko ke osi na nga we i maasi pe o ku mooni ai tukua ki ko pe kai ka diga fo ke mau fanongo ko mai ha press conference e from Dalako ya. Kaya winga le ya ka o pa nga lau mano mau totoki. Mau me bena fai ko whakangata na o na o visine tutun cabinet ko te tante me ko dison. Ko fai longa ko me ko na utala no me ko kakashi o kita. Os ilo le ripe purango ni o se na te mi na o si fa fise ai paremia. Ko toi ben ge file paremia. Pa na hanga na to ai ko ti se ma penia. To ki expire mai ai konture ki Januari. Me ai ai purango koko. Hanga na to lo fa lolo pa ko mau ko tu ni ko na mau ai ko no o wisine tutun cabinet ke review ke renew ke whakaloloa. Na uriva au tipe na kontureki na veriti o au ke au wavalu go o February. Pia kulo tonga review au potinga au solo. Koe lau ga Einstein
Koe whase sere pe, hataha, e hoko pe mea te tau, a manaki o haola pe. Ai koe huinga ai review koe ni, ke whakatoka ngā iangi he nā kulawe he mea koe ni solo koe. Koe whakamore koe ke potu ngā ue. Ai koe potu ngā ue koe ne Ministry of Public Enterprise. Supposed to be the regulator. Nau tolu nau whai oversight, nau tolu nau whai hono whakamao popo mai e ngahi, whamatala pāanga moe. Taha pui niwa milion nai. Kau, koe poa te, nau te whai be whatongia te tau. Taha pui niwa milion nai. Aia koe whakatū koe whakau kai poa te, o kai te kehe moe tau whiri I pure anga. Whakau whakatau whāpe. Pa nau whakau pe koe hape mea koe, e lahi taha ke nau whaluku pa whaluku ia. He kapau te hange pe ko te tato o I kai ke manawa he pe te manawa si ke hanga reform e ngai put ngau e ni o mama ixio aku ia ke issue tu pungai ai whaka ofa I kakai hange te wate whatata koe laho koe uhila o kune ta ofiai hataha ke ne toi generate uhila exclusive be ko me pate wila pena to ko necessity and ko utilities no necessary ke mo ye kakai na to tonu ko tau mo purpose ultimate goal reliable power generator and affordable service foi me ai e o na to tonu ke no foi ko tau mo sai na e alwe potunga we ko ni o awe na no na to a o valu miliona ki he ngahi initiative ia o kui gai ge aha ne whekake whetauraki pia moe affordable terrorist ke nau ai ke efficient e nau ngawe mo minimize ai whakamore hala sai koe nogo ia kāia he kakai ai interest o toi tānaki mai o lungai ai au kai ke tau totongi uhila pe ko ngā koe uhila au ngau e aki tau toi totongi mo interest ke panke mo ngahi no ai koe nai kawai mo whare koe ni kai ma pehe whāpoi ni 1 miliona pia uwhi whare tata miliona o tu ni hala koe au ke pehe te tau kei pehe ai pe ai ke au ke au e o starange pia ke mau potu ngā ue o koe ke wau ke no sio whakamahina o fulpe mahina fitu. Koe pe ke hatai mea hala e te whai mea utotono. Pea ka pau he kai ke whai he ahon, e whai a bongbong. Pea ka pau he kai ke whai bongbong, e whai tau tangata hoko. Koe mea e kua pau ke whai. Koe ni utoka ngau pe te utoi whoki mai. Koe ko isiu ia ka au, pe toi whiri mai au he kakai ki whare area. Koe isiu ka au, ka sio ka mea u hiri ngā COVID. Hiri whalere. Poi ni ako ako. Okay. Piven ko te maha ko te ta whiunga bea. Koe whihui kono ko mai koe ni ia ki ta whaose aki. Ko uhinga bea ia ke ku ke ngā ue lao ki ngahi lao I COVID. Ko ngahi ku ata pe whoke tau ataina kakai ke lea pe ku ata pe taha kotoa. Ka kuahani ihi ku nau nof pena tolo o tala o lao I COVID ha ngahi mea ku loi ki he pure anga o ku koe whatongia hai ke ne whai hano whakailo pe whatonton. Koe ngā ke whakasisi e hano taki he I hola kakai ke nau nofo hola whapori pe ko ha whainga mea pia kutoton ke tau hange ke lau ko e wholofola tuku pe ai tea mo wite ke tupu kataha pe ka tau whanonga pe he mama pe he I he no mai whanki kasa hulu nau tō. Soro, koe uwinga e nau whakatokanga toi ki mua. Ko au minisa mo isi tak dini. Solo koe kup fitu koe lao hia. Oku ai ko ui koe citizens pe koe anga tu. E malawa ke hopo I hataha ki he anga tu. O paka guilty e malawa ke ngā pōpula o kai te lahi e tau e taha wha. Ai koe tau tea koe
o e anga tu ai ui ko o ui e le fa tonga ko anga tu fa para ni ko se tisi ko te fenisi ne ai anga tu ko hataha une fai harea pe tohi ke tau se hi ai kakai ki e pure anga pe ko tui so ko ui ai fa tonga ko hataha tene fai harea ke whakatupunga i ha tau whihia ka kai ke tui, pē koe pure anga. Koe anga tuuia. O tau e taha whāia. O winga i lau whatokanga i seo. O atu pē he koe ngā koe winga i whatokanga. Ko no hinga ko o whakanofo au he ne a whio koe koko koe minister a polisi. Pea nā ko spua kawa teu whai aki hoku lele i taha. Ke tau he koni sutone, pea wahoko whatongia. Ke lele e tui, me lele e whono. Ko whataha koni sutone, o pehen. Ko ene ahio, o ku ure, ke hau eiki, mai ka kai koto api. So sino e ne ahio, o totapi. Solo ko kuhinga e whalea koe ni, ka pau kai ke tau sa i ai, liliu e koni sutone. Ka pau ke loto, ke liliu koni sutone, hau i whalea rea. Kai koe tālanga e tua whalea rea. Kuhinga e ne whato e tupo ulaki. Ai whalea rea, ke area i ai. Kuhinga e ne whatonga i koe nau fūpea ue ne. Nau piko i au he pehe mai koe. Hare whahoho eiki ke tau. He malui aki. Tau hi wā ai. Hala au pitoga. Hala au pitoga. Hala au pitoga ka au pako pehe ka pako whainga koe au. Koe anga mo whau mo mai whare area whaia mo whakau kau. Koe sio ka aku ko whare area. Koe malai kau ia. Ke hala whanonga whaputai. Ke ha. Ke tuku. Te oat pengin. Nai hau e ku whankui me wawa o tamde e tukua. I lapa. Koe ha. Koe koe pure kovi. Lama pehe whakapouri he tua wao. Angare mai e tupo toa. Mo koe whahai a tukua. Pea mo ulukalala. O lama tupo niwa. Tamde. He whakapouri. Koe huia koe nai hau ai koe a tau whahau koe whahai a o tupo toa. O ne whatu mai. Ai whare area mo i konistu tone. Ke o mai o area i ka hau whapurikare whanua i whare area. Koe huinga i whakatokanga e solo e. Lolo tonga koe tuo e konistu tone, papeke tau whauai. O mai mo i lao hia. Ka kia au te whakatokanga pe. Kau hange pe koe le whalau koe akirisi. Koe kātake minisa polisi o koe tono ngatanga. Ngai be ahet. Piven fa maluan he lama ta pol kalama he honi ko ti mahal ti lagi ngala ga me da gi le pa ke he ta ngata e pol kalama he hon ka kwa me ke loto ke fakka ka to mai ta toki mawa he fefin. Mahal fe uma be sol. O alo kumia waiashi. O tau e ko kono moni na ulahi me yo o fetano ke ai mo whakaloloto. Angi go me go ni. La ko whakatala no ato e mahuinga ia he fuakawa na whai he kau firefighters. Na ko sta no te au he ta polgara. Ia, na ki tala no ke polgara. O ia, he koe me na o na ni hanga ko ia o sol. So ko hau pe ko ia whanongo ia ai. Kai whake uila ui o kau e ngai o fuakawa ko mau whai whare alea. O hifo pe o kau ai. Ta mo kau frontliners ko o ku whisky e nau moui. He anga ko kau firefighters ko kau polisi ko kau. Kai ki hanga ilo. E whanki veliu e wahenga. Pau hau pe koe fotuange pare mea. Ke o te wahe poate. Pea ku o ko fotutu o te auia. Koe ta o mai ai pe o tala noa. Ko pana ke whatokanga e foi bi summit ko ni. Tala noa ai pe o whai whanua mo mate ki e tonga.
kai ke o mai pe o ai vai ka to go ke fata ya ne o si tai au nga pito mindset foi tu fa mindset ko ya he kono nga ko na to e ke vai pe ko ta no fu ke ko nga he na lo fa to nga i fa le ale pe he to ko ka pa he kai ke vai ai fa ta nga he ke ha o ta he ke ai ko foi pe hui ho ko le ko lava he witness ai commitment go ai kau firefighters o kone feu ia leva pe ko fe leva na foka ai ka pau e foki mai fa ngala mari ko ya ange ko pledge ko na ulau e o to waki hata ka pau ko ngata ai ko nga o ka mata valu tu foi fa ka o te ya me o fe ma o mai ai o mata ya ki fo no o te ko watai ko tango na nga o he ni so na ka yo nei kai pe talo ko ha nga we fo non te ke overtime tota e fainga whakaukau pe ko ya na whakaukau pe au ya in between time o kai ke he ko men na hanga mai no he kura ka ko nga whapura ne o te nga we a o ke hong fulu ka ko va ko valu to no ke fa to no o kai ke fully utilize ai taimia ai ke au is a give and take ai ka pa ka ke te nga we pa hala ya gau ke hau ko no ai fo lo tonga ko tai nga we pa ke to ki nga we fo ho ta fo ho wa pa tala le vai se mau ke to tonga o tai miao ko winga ta no ke so le ma inga a lau mali fa ke te nga we e te ta utu pe e te nga na te to ka pau tau to he fatakaka te tau winu pe ai no no fatakaka ai mawinga pe io o fa malo tai pe ya ke kai ngale ma tuaso na na hona to ko ia ke foi hangi ko no fo tai mini na to koni na kiwi langa fonua le matua ke mau langa fonua ai pureanga koto e unanga ko he na me hanga tu ko aki na me hanga tu ko aki ko le matua wi vila ata mai ko e me e ko he ai no ai o se o ke wi vila ko ai Ahora colo ko ya na wi vila ka ke la tai mo ai ko a va we ma mo be ai o fio le ma do ma pare hi vila lava te na lava o vari kai na funky hala pe ayo sai tu o kai hona fu i vi na langa pe na tola menguri i loto le matua mene te toke aluga na uvi ka ko na wai ai noria pe na me tu aki na to ile o so ne samiti ta ko hanga ile matua nya o ma ai pure ai no ai ta ko foi para across the pond ka pe o ya go le matua ka highlight le matua me go ya ko fa malo tau família que fine aqui da dau po mai po to ko ni mai yo ala ke ki ka tong ko ya ai ka ko so que ma fa tu que nga go ni ai to ki malo lo te ma ul mo tu ai hati ka yo lava alguien me fa ni ne fa ni as ka ko ma we fa nga tui ko hape te ngau le tahte te ala fai he ahoni ko ha whakatafe mono ia ki whamiri loko neo nga kai o alga ko to amanaki pe una hanga mahino ai mafa tuki nga o hili mai ia motuan ai fo ke ki mea na mau ki hangeu ki ata mai o ko
ke whakapolitika re i pe e anga e mau tuunga panau whai tari koe nike koe feitu o koe e whakapolitika re o koe office i tawanta fitu koe office whakapolitika re koe hao koe no whako koe minister he kabinete ne afio koe mea whakanesinare ia whaka luku foe koe ka mea whakapolitika re pehene pehe o ku mahu inga ke nau sio mai ke mata so ata koe kabinete ene afio ke to ai whakapolitika re ka ngau ko lava pe au ia o work out ai fanki lau mari COVID go ia ko ke lava langa ia fonu ai Kai pe mea ke fai ke ai whatala noa ka ko mau feo ngai ni ka ki hau ka jo ka pa pe ka u ta si pe hu ka o ona moni solo he kai ke fe mo kina pe he nei pe au ke pa angangan o amana ki pe e ai pe foi time o matapia te fu polonga ko ni whakapopo uri ko ni lava rewa o tala noa inga i siu na la mo le lei foki Koi piven malo apito ai whatala noa pe mo e taimi ko ke tuku mai ke polokala mahi whiawhin o tu mahino apito ai ngai ka venga koe ni ku ta tala noa ki ai pe hange koe ku wha o atu mau mui pe ngahi taimi te ke whainga maari ai pe ngā mau ilo i kotoa pe mo e kainga koe ni ku nau mui he polokala mani ai mamawha koe e whatongia o ku lifake de koe ku mau tari halo pe koe hape whainga maari te tau follow pe ai ka hange ko lau e kai ke lere ai pe tupu ai pe taimi te ta sisi e te ngai whatongia ka toki we i hake ka whainga taimi ka ku ofat pe veni pe mo tala monua te ngā wik whai mi tongana ka toki whilong wikao solo ka ki whao sia te ki mea koe ni asmai ke kau ngā kau whalawe toi pe ke whao se toi pe koe ku ka maha popo koe he hono lawe koe ngahi dimension wa ke ai anga e nau o taiwhi maari ineffective, inefficient, unproductive. Koe kuanga koe wha maha popo sol atakta ai ene whakaukau me ene au sia anga wha maha popo koe lai tahi tau palo pare ma koe self-inflicting problems lai tahi tau palo pare ma koe tau hanga pe tau tolo whanauti o hinga pe koe tau ignorance tai mau sia tau whai tōtoni he foi whakakantangata ko ia unaware ke koe mea koe nau whata anoi solo koe ke launga koe matua he taimi koe kai ke kua mango mo i niu ka ko nau tolu peu nau tute tau ngā pi mo tau ngā hone koe no fokos yo koe ngā koe palparema koe ua pleni ka koe wai ke koe whaka osia ki ai foi koe atain koe foi atain koe osia na heki koutou ngā oi i rimantua e so na koe aha koe toa peu nau almo fu was for lahi o for tu e te fitoniu o whai nau lau hoa koe aha koe ni ngalo ia ke o mai fuasi pea toha ke rewa pe taha e koutou ngā oi ne ki vesa wasi koe motua koe haana aho turi ea koutou ngā oi ki foki kon ta aha koe ta mai mo was for lahi aha koe ta wa mai mo taha ki aha koe kou lawa ho wapa mo mai mo to mo ki was wasi koe loloto e tau palpalema our ignorance tau hanga pe tato o create self-inflicting
problems. Ka koe mea tatau pe katau whakiki tātou. O whatso. O wat pimen, malo o pito ma whainga mari e whewini, tato ki whilonga ke wikao. Kainga kwa malo lahi atu ke te motolu, iho mo no fo i mai tau polokala mai e ahon, lava ke tau whanonga na tau whakaukau ko toa pe, he kai ke ma o whainga mari e minister ke weekend, ko ngā koe ngai fuwhakataha koe ni, i he summit koe nai whakahoko, a he wha hoko hoko, me he hiwa pongi ki he ono pako whiha e whiawhi. It's a lot ke ngā ue kua hoko me tonga. Ka kohi ngā koe kage lava e minister ke ne tukuange ki mo tolu mo mui he polokalamani. Ane loto pe ke tatau ai pe pako hae me hoko. E whenga pe ke ai pe hataimi ke malere atoai pe kuma whaatai pe mo au ai studion ke ngā ke hape taimi pe lava ke lere atoai. Koe ngā ke whia maari ai takotope, tato te whito ke tau ko sponsor, o ku malama pe whakahauko atu, even e whia whitoko nā ki koe ke whaanga mahene he tau polokalama, koe ni malahi lele atu he whia whini, koe koloa pe ke tō atu, o kilotoni ki mo tolu koe ke mo tō mui mai pe na kake mo whatonga, I know this atu, toki whoki mai pe he kilotoni pe polokalama, ka ku whamalo lahi atu ke te mo tolu, pe he whoki ngai whihui ko tō pe mo mai, o ku whawhawha pita ngai whihui, o ku hange ko lau ko ngai whihui pe ko ku hu maari e mai i he kawinga koe ni tala noa ki ai minister o ku lava ke ki mono atu ki ai ngai whihui ko ki tō mamao atu hange ko kirikitiu ki tō mamao e whipulu pe aku ki tuku pe he ko ngai pe vilo mai o te motongan ke he ko tāna ki ko tō pe mo ngai whihui o hu pe ki he tuku ke fall down koe ko hoare pe aku tō mai a kawinga he whi laine ko ia ko mau haka mo whangi whiu ko na mai o abe pe ki ai ke whahamaka ki ai ko tuka ko ngai mea mahu inga ni o lava ke alholo ko ia ke tukuangi ate ngahi social media ngahi weekend we ko si ai ni kumo te whamanatu mai ko ni he whiawhini o abe ki ai ko aki moe wakasi ai na whika aki moe waka moe mahafu moe mea tau kwa whatonton he minister moe mea whana he foki ki he wahe ko ia pe he ko lau taki lau mano ai wahe ko ia ai kau tare kita poate ai koe ki aha mau ki ai minister koe ki aha mea behe hoko ko tiu mo fia maari ki mo tolu koe ni ko mo mai ngahi whihui ko ia lava ke clear tu ngahi whihui ko ia ka tiki mo tolu mo katak pe koe ngā na whihi ka mo tolu hono ange kuma whakakata ake pehe koe whihui me Facebooka ko Facebooka ni tau ngau e ko ni he tau polokalama tau pe ke YouTube o na lele whakataha tu pe ai ongo a mea ko ia ka koe ke uhinga ia o ku lahi apito ngai mea lele apito o ku oatu he Facebooka pe aku lele pe me he mahu inga me ngai kautaha lalahi mamani ai ngai kautaha media lalahi ko ngai hafua ngai mea pule anga mamani alat ka to pe Facebooka pe YouTube o alwa pe wa ke tau wa inga ka tau tolu ai ka kai ko tau ko no ai halo ai o ku na mix ka to pe ka ma inga pe ke takta fa inga pe mama ke mau ke ilo ai me totonu me ko ke totonu ka tau fononga pe ka tau hanga ko la minister tau teka pe pa malo la he tu ki tau ka sponsor e ka gelawa o tukuna ki modol i he pa malo o atu tata te whito ke ka ta finance ko ni ko lau ta o no ngau aki he na to ko ni ko ia ki he tau proklama Bipod Media South Pacific Loans i he no val ngea val hi val tu i he fika ua o e Keventis Drive i Manukau ko e finance ko ni ka pa te ke afia te feitu ko ia ofia tu i he pick and save ko ai pa ke forward pa ke sio tu ki ai pa ke manatu i ka ta finance eni o kuna tokonia ai tau polokalama i he tau ke no fa ai tokoni o ku fai e pure ka mai ka ngawe be mo stalik tu po i he tau polokalama. Thank you so much South Pacific Loans for your financial contribution to Bipod Media. Ko e ka ki ngata i he ka ta hakoia ai South Pacific Loans o ku fa manato te ka te mo tol ko to be na mo tatali mai ke tau ta ko e vala fa me page fashion store i loto no alofa ko ena ku o si tu utatu na e whai uta ko ia i he aho pure lulu mahalo.
ai tople lulu palai te ne afi tona ki ni ka pau te ke lava fika wi ka hau ka mata hatori mo filia nga hi vala ke ki he whakame mga hi muta fo o ko ia o ku lava page facing store I loto nuku alofa ke o atu ke ti koe ko ngai tokoni ko toa pia ku ke whai mga hi whakatau ku ke whai me ka vala ia ku whaafu ofa ko maho inga te ke lava pe o whahoa holo mga hi maho inga ko ia I tonga tapu o ku koe taha e ni ko kai ko wala wha me kata ko uta pe wala fo o pe kula ke o at ko tu ko wha me to wha me ma ko waka hoko ala ta u wala wha me ko ya ko ka ko wala fo o ko ni kuna o at ko ni I he page facing store ko ia ku os tu uta tu kitonga te ke lava tori mo fili ai ka ko nga hi wala ne wha o fa te mo tatau pe me longa I whanau aloai ke ka kai fini ka kai tangata ma ko to be ngahi me ko to be te ke lava ma wai ai kuala tilelei mahu inga matu aki wa atu imoni pia ma fe unga pe mo tawivi fa paanga ka ke lava hivo ki ai o vakai I fika hiva o I Whanawhihi Road I loto nuku alofa hanga ke tau me pia building ko e tau wharekos ulu o dui ku mo os mea I be lahi a pito na ai ke hanga o mai whanki video ke o atu ke mosio ke kai tonga ko na wafea tau wharekos ulu kai ke ngata hene maa very hygienic. Pea te lelei hono kosko mo ulu mo whaafu o whahinga style pe lava lelei ka ngā weke na hanga whahoko ia maau fika hiva pe mo ia o I Whatawhihi Road tawhaki pe page facing ko tuku mo oseanga maheni ai pe taki hu pe ki o kumpe koe nau pe si Facebook te ke lava puka ki ai mau atu ai pe mo ngahi nau kosi ulu klipa trimmer, foiler ngahi nau pe te ke fia mau me morini o atu ka doa pe ia iai tatau te fito ko I uta kone na mau o atu kone he pule lulu na o atu ai ngahi no whakatau a whaka osi ngahi kiripa ko ia I he klasiko e wall pe aku lava ke te whafo o atu ngahi kiripa ko ia o atu ka ku iai pe ngahi kiripa ke he ai e wall na toi pe ai ko e klasi mana ko e morini ko senior lan uri o kai ka lan maruni pe lan uri o ku mana ko ange ia I daini pe he foki ke ngai kalas fo o ku lava pe ke o atu mo ia te ke lava pe fitu taki ki ai o ke lava o atu ai ngai whakai ki ko ia ke tiki mo tolu. Kai ki ngā tai ka koe mo whatonga i ange foki I he Francis Tikans o wai e nau aisi inu ai ko aisi inu ko ia o atu ka dobe u inu me nusilani ka pau ko Sprite ka pau ko wini ko o atu fuk mo os whahifatu ai he uta kona o atu mo energy drink hange ko hafo ngahi inu iwi ko ia ka pau ko alu ke ngā awe ke ture ke ngā awe pe ku nai fulahi o inu kawa e po uri ko todon ke afe ai patau kapa inu energy drink tene o atu ki malohi tene ki akahi ko hange ko lau ko e mea te ke ongo una ki akahi ho tawa ke te ki ko hafu I ho e wha I ngā awe ka ki ture mohe na mau kai pure ka toa ngahi inu ka toa o whatawatu I he Francis Tikans ko ngahi inu ka toa minus lani ai pe mo inu ai ko juice ko ngā ku inu mo ilelei ka te kitadol whatawat pe mo iai ko ngahi inu ke hangai ko Mountain Dew ko Sprite ko hafua ko inu ka toa ko ia ko ha u product I tongana ka saina ko u product ka toa ko ia ko alatu ka toa ia minus lani whaheka tu o atu o whatawai ka pau ke fia o wakai ka ke fia o tokoni ke te kinau tolu e mau hau ki inu moko ai ko ngā wofi I he time te ke awhia o kosi pe te ke whanonga atu ki ai ko whamanatu atu pe tau kau taha ko ia maka foto maka ko ia ai mo momentum ko a tesi o ku tu I Brisbane fitu tak pe fika telefoniko na tēnei lawa o tokoni atu ki te ko I hau whia mau maka pe ko hau live stream pe ko hau wala o whia mau ki tā e lawa tesi o tokoni atu ki te ko I Brisbane Australia ko tui mahalo ko tau tawhaakoni ki he Vipon Media ko tau live stream o si e lawa o hoko atu e kahi mea ko ia kak mau me whakaukau he tauni ke mau whakalahi e ngā we ke mau ki liliu ko inga ke
ke mau me focus I hono hiki video koe hongahi katonga mari pe mo hono whaitai photography koe ngā ku mausio o ku kamata ke tau alu ki he tawhaaki koe ia pau kei whai pe mo live stream ka aku lahi taha ku mau me ngā unu ki he video pe mo hono whaitai ahi lai anta koe ngā ku mau tui o ku very professional o pito mau whai ngā koe ni te whetu taku mai peke noa wataha ua noa nima noa ono noa fitu te ke lava whetu taki mai ke puka whainga kātoanga pe te ke lava o ngawe ki mau tolu ki hono whahokokau mau ke ngawe foki ki hono o ato e website ko ia lava ki whahoko atuai ai ngahi videography pe mo e photography ke ngā ke toko nea te ke taimi whae maari ko whae aho mo mea behe te maulawa o toko nea tuai. Ka ke ngā tai e tau polokalama ki aho ni ka mo whamalo atu ka tiki mo tolu ko tau be na mo mea mai ka mo o whapeke mea mao ha weekend lele pe mo sāpate lele I he weekend koni tau toki whelongo aki I he weke ka hau mono ngai whatongi a ka mo mea